2 წლის წინ ერთობლივად ჩაუყარეთ საფუძველი ქართულ-ჩეხურ სამართლებრივ ფორუმს, რომელიც არის უნიკალური პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც ქართველ და ჩეხი იურისტებს ეძლევათ საშუალება, რომ ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება. მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, აახლოვებს ჩვენს სამართლებრივ სისტემებს ერთმანეთთან და იძლევა ნაყოფიერ ნიადაგს ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავებისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ფორუმის ყველა მონაწილეს და რა თქმა უნდა გამოვხატო gansakutrebuli madliereba ჩემი čechi kolegisadmi baton Pavel Blažekisadmi. Já jsem velmi rád, že můžeme organizovat v Praze druhé česko-gruzínské právnické fórum. Smysl toho fóra těch je mnoho, ale ten nejpodstatnější spočívá v tom, že je dobré, abychom vzájemně znali, jak fungují právní systémy v Gruzii a u nás, protože každá země má svůj historický vývoj a je dobré se o tom navzájem informovat a přebírat dobré zkušenosti z jednoho státu k druhému státu. Za situaci, kdy Evropská unie má velký zájem, aby se Gruzie stala součástí Evropské unie a jedna z věcí, která by měla být vyjasněna, je fungování toho, čemu my v Evropě tady říkáme právní stát. Jo, myslím teď v Evropě, v Evropské unii, tak právní stát. A to jde o to, abychom se přesvědčili navzájem, že podobné mechanismy fungují v Gruzii, což velmi zjednoduší ty vstupní podmínky Gruzie. Bilaterální jednání je v pravý čas na pravém místě, je Raty, váš pan minister, a to je z toho důvodu, že v Gruzii je momentálně určitá politická situace a je velmi dobré, že si ji můžeme osobně vysvětlit a já to potom jeho názory můžu přinášet i k našim politikům, i k evropským politikům. Protože nikdy nemám rád, když jsme závislí pouze na těch mediálních zprávách a je vždycky dobré si z očí do očí říct, jak to vlastně je a udělat si nějaký kompletní názor.